Leta 1991 je v okolici Tokija tajfun poplavil več kot 30.000 domov, zato so se na Japonskem odločili, da bodo pod zemljo zgradili poseben sistem, ki bo mesto obvaroval pred naraslimi rekami. Pred 6 leti jim je to tudi uspelo. 3分の1ぐらいまで被害を軽減していますので、そういった浸水する地域が狭くなる、浸水したお宅が家が少なくなるといったそういった水害から守られるという直接的な効果が出ています。Najpomembnejši del protipoplavnega sistema je ogromen zadrževalni bazen. Dolg je kar 177 metrov, širino meri 78 metrov, globok pa je 18 metrov. Vanj se preko več kot 6 kilometrov kanalov zliva voda iz rek, ki naraste v času tropskih neviht. Vodo iz bazena nato posebna črpalka prečrpa v reko Edo. Tam je zanjo dovolj prostora in voda tam nikogar ne ogroža. Podvodni tempelj je stal več kot 2 milijardi evrov, a denar ni edina stvar, ki je potrebna za gradnjo tako pomembnega sistema. ニューヨークの例ですと、もう地下すらすでに開発され尽くしているというふうに、私は思っていますので、なかなか地下の利用も難しいのかなという気はしています。Za zaščitni sistem oziroma za podvodni tempelj mora biti torej najprej pod zemljo dovolj prostora.